Era Radyoyu Denci Gela. ناوی من دیران رامان از باز زاگو سجی خود گرم ام دجمن خاطر ام بیشن ناس تکنیانی هو بینی وی ارتق حتی چقاس دبه ام زمان bayrak شهیدان عدنا کردیم و عدیج نکرد و ام هر میدا بیشتر ست دجمن کشتن جنه کشتن جیانه تا ام دجمن خو ناس دکن دولت ترک دجمن مایا نیار مایا خوین مش مایا بسر هلدان جنی جوان ام شدت سرجن داوی بکن داگرکاری شدته ورن ام بهابرا داگرکاری داوی بکن رادیو دنگ گلدن باش کدارن هجا ایرو 20 ایلون 2024 اینه ام با برنامه که نوی اکتوال جن بوارنه بله سال وگره دودان آسرلدان جنجان آزادی لجان و چار هیلین کردستان بره سرلدان هاته پیشوازی کرن همان دخواز لپیش بون پیشی لرژم قرکر ورنگرتن بلا جن کجی بداوی به او جن به پرگال آزادی خواز آجنه به اوله بجین درباره خو بدن خو جان خود جن بریاری بدن تاب دمه کی کو جنوان دخوازین خو لقادان دگوتن نارین 8 سالی جالی پرگال او جواکا زاین پرز و هاته قتل کرن حتی انها کو جروی نهادی دیتن جن دبیجن سدما کشتنا نارینه جواکو هشمندی زاین پرست پولیتیک شری تایبت و بالی دکشنسر گرینگیا جواک اخلاقی و پولیتیک و پرگالا آزادی خوازیاشنه لشنگاله بدروشمال همبری کریزا دولت و دستلاتیه تکوشن آزادی و اتفاقا گلان پیکات اشارت به فکر و فلسفه و پارتیک باره پراپاهات کرن و هر زیده جی جن خودی لوی فکر در دیکهون کوبونه هبون و ایرو پیشنگیش جوا کرد کن بلی یک جروجه سرکی گل کرد و جنین کرد و جوان کرد جی هلبت آزادی فیزیکی ره براپو یا آزادی فیزیکی ره براپو ویره لبر چارسری پرسکری کام وکه و د چارچوب پنگا و جری براپور آزادی جی پرسا کرد را چارسری تفگر جوان شورشگر تکوژن و جوان انترناسیونالیست دنابرا 15 و 20 ایلونه مشیان وکی فینال جی دبر خواب بدن فستیوال سود دوان آچانداناو رتوی آکورد و پیامن خواب بدن بله گودارین هجا هلبت سنبر خواب بدن جنجان آزادی ماریان بوکر ده بیجه لازمه او رژیم به گوهرتن ماریان بوکر جبردف کن رقصن جنان آی اونسکویا بریان ها جبردف که کتیا جنان آل نتوی نیکبوی بو و که اکتیویست مافی مروان نتوی نیکبوی تیناس کرن درباره سالوگر راپرینا جنجان آزادی ده آخوی و نرخاندنه کرد. ماریون بوکر دی بیجه ام کتن سالا دویان آتی کشنا جنجیان آزادی سر قتل کرنا جنا امینی ره 2 سال درباس بو برخودانا جنجیان آزادی باندوره که مزن لجن جیهانه کر مخابن هجی ایران مروبان دی کجه بریندار دی که گلک اکتیویستین جن işkence کرن و دارده کرن دی ساجی جنان تی کشنا خود دوماندن گل تevli hilbijartına li İran'e nebun helvesta deslatariye protesto کرن جنین کرد لچارالین جیهانه بونه میناک آلمانیا و گلک ولاتین اوروپا دناو ده جن سازی جنان رابون سرخوی فاشیزم شرمزار دکن سرهلدانا جنین رشرات کردستان و ایرانه جبو جنین جیهانه بونه میناک کو لدیجی رژیم فاشیز رابون سرخوی ماریون بوکر جنا امینی وکل لهنگا جواک پناسه کر او وها گود جنین کرد به جسارتک مزن خودی لدرکتن سرک وزیر ایران چاوا هات سر حکم دناوا پنجه روژانده 36 که ساتن دار دکرن 15 که جوان جنبون اف شر ماو مروانیه جنین جیهان چاوین خوش و زلمره دکرن لتوی نیک بوی دست بلی پرسین و لیکولینه نکر لنتوی نیک بوی کمیسیون کات آوا کرن کو کشنا جنا امینی لیکولین بکه لی دولتن اوروپا نخواستن به دولتا ایران رورن پیش بری هف ماریون بوکر دا زانیون سوجین شر و سوجین لدیج مروان دوام دکه او haber devam ker لی Türkiye ku bi İran re tekliye Kurtaniye heman sucan dike Türkiye و ایران همان
rêbazan dikine pratîkê qet guman nîne her du dewletên cemhev û planên kuştina mirovan dikin kom û jinan dikin hedef. Daîş bi milîsên Tirk re tev digerin. Jinên êzdiyên Kurd revandin. Îro jî êrişî jinên Kurd dikin Dewleta Tirk li Başûrê Kurdistanê aktivîstên Kurd dikuje. Dewleta Tirk li Rojavayê Kurdistanê jî bi heman rêbazê aktivîstan mirovan dikuje. Marion Boker da zanîn jinên Afganî bi duruşmeya jin jiyan azadî dest bi berxwedanê kirine û wiha got jinên Afganî xwe perwerde dikin dixwazin xwe ji desthilata despot a zilam rizgar bikin. Jinên cîhanê mecbûrin li her qadê hevkariyê bikin. Ez bi hemû hêza xwe jinên berxwedêr li ku dibin bila bibin destek dikim. Marion Boker da zanîn lazim e desthilatdarên faşîst û kujer di dadgehên navneteweyî de bên da rizandin. Lazim e tu desthilatdarên faşîst bê ceza nemînin. Divê em jinên cîhanê bibin yek hev destek bikin bibin dengê jinên dibin zext û zorê dene. Li Îranê û Tirkiye jinên Kurd dibin zextek mezin û dijwar dene. Ger jin bibin yek hem dikarin herêmê biguherînin hem jî dikarin di guhertina cîhanê de roleke mezin bilîzin. Ji mejiyê şerxwaz tifeyde nîne. Lazim e şer kuştina jinan rawaste lazim e ev rejim bê guhertin. Lazim e herkes ji bo parastina cîhanê tê bikoşe. Ji vir bank dikim. Şeran rawastiyên alîkarî bidin herkesî dardekirina bidin sekinandin li hemberî mafê mirovan rêzdar bin. بەلەمبەرێ خۆ بزن نرخاندنا دەربارەی ژنجیان ئازادی دە نها ژاوەلە منە ڕۆژنامەوان بەرژین تێکوشەر بمەرێ بەرژین دەم باش تە بخێراتی وەشەنەمە دەم باش جوێژ گۆتەروانە بەرە سپاس dikim belê ev hema bêje netene salvegera serhildana jincan azadî hema bi îlûnê re hetan heme bêje meheke em vê behsa vê pêla serhildanê dikin çavkaniya wê dikin li herî zêde jî cihê ku tu lê dixebitî helbet bi vê mijarê ve zêdetir hor û kur da dikeve em li dixwazin nekî nêrînê te bigirin îsal bi taybetî ev salvegera serhildanê çawa hate pêşwaz dikirin gelo peyamên ku li qadan têdanîn têrê dike anna û helbet ji bo pêşî li vê pergala kujer were girtin jî çi dikeve li ser milê me jinan rojnamawanan têkuşeran bigiştî belê hevekî ve jî got araz ew hema bêje mehekê beriya salvegera şoreşa jin jiyan azadî hema bêje li tevayî Rojhilatê Kurdistan çi çalakên jin be çalakên mafê mirov be û gelek alîn derdûr daxuyanî dan û ji bo ku ew duyemîn salvegera şoreşa jin jiyan azadî bi awayekê bihêz û xwedî derketinekê bihêz ê şehîdên şoreşê bê çêkirin bangavazî wan çêbû bi taybetî Partiya Cihan Azada Kurdistan Tejar Kitsa Kumelgeya Cihan Azada Rojhilatê Kurdistan Kejar daxuyanîdan û daxuyaniya wan her du rêxistinên Kurdî jî bi awayekî mezin pêşwazî jê re hat çêkirin bi taybetî dema mirov çalakiyên greva giştiya li Rojhilatê Kurdistanê binêrin û ji bo hema mirov dikare bêje şans de îlûnê hema tewahiya bajarên Rojhilatê Kurdistanê kete greva giştî û kes neçû bazarê û hemû dikan hatin girtin û gelê Rojhilatê Kurdistanê ew peyama ku em gerekî şehîdê xwe jê bîr nekin em gerekî têkoşîna wan bidomînindan û ew pir girîn bû û ji bo jî di rojê 16 û heta rojê îro jî bi taybetî tirsa herê meziniya rejîmê ew bû ku her rêw rêbazê bikar bîne ji bo ku merasimên bîranîna wan şehîdên şoreşê nevegere çalakî û malbat jin neçin ser Goristanê şehîdan bi taybetî jî 16 mehê malbatê jîne Emînî hat astenkirin û li hefsa malê hat girtin ji bo ku neçin ser gora jîne Emînî dîsa bendava vê bajarê Seqzê hat vekirin ku rê li çûna gel bêgirtin dîsa li gelek bajarê dinê Rojhilatê Kurdistanê hema bêje zextekî pir mezin hebû li gelekî bajarên Îranê hêzên evlehiyê rejima Îranê birin ku pêşî li wan merasimê bîranî nebigire û ew jî ew de nîşan deyin ku bi rastî jî rejima Îranê tirsekî pir mezin hemberê ew hêza têkoşîniya ew hêza çalakiya gelên Rojhilatê Kurdistanê heye ji bo mirov dikare bêje
peyama ku her zede derket peş ev bu İsrail Roşalat Kürdistan'ı ku jinan, juanan, karmend her beşeki jivi civaki ev peyamda. Yek ev şoreşeki zihni bu, şoreşeki çandi bu, şoreşeki civaki bu o devam dike. O ya diyemin şoreşek bu ku yekiti o hevgirtiya dına bera hamu jenin jeneteveyin cuda, gelin jeneteveyin cuda da avakirin ku eveci reyki nuje tekuşna gelin İran reji buna ku demdireş ev tekuşna devam dike da o yek şey peyama her giring eve bu. Gelek ki kesan yaş derdirin cudalı derve valat bitaybeti ev işte per lanse dikirin tani zaman ku beri şoreş kadiye o şoreş nemaye led İsal çalakiyan da disa tahini jinan da çalakiyin ku le zindanan dengi ku şiarın jinan da dil zindanan bulundu bu peyam hattayın şoreş devam dike ve şoreş liver le zindanan le derve zindanan le kulanan le her deri devam ki o jibu jemi şoreş şey bedominen Jibuja giring bu bitaybeti em bejin jinan tekuşna kubrasti şoreşa kubrengi jini dest fikir iro çam brengi jini devam dike o peyam per be hesat xoya kirin isal bitaybeti zindana qızıl hasan zindana evin jinan de salvegere şoreşa jinjan azadide le pişti waren zindana dibişkence o zahtin her zahmette mesela şiar jinjan azadi serdan o şiar yan gelek cihan has bihistin der ve de o او پیامیان گیشت همو گلین ایرانی و یک چی مرود کرد بیجه کو پیامین کو پر گرینگ ایسال مهر خال شورش جنه ده او کو شورش کو براستی برنگ جنه به پیشنگتی جنه دست بگیر ریل ذهنیت کی پر عالیت نو جواک ایران و روشالات کردستان دا وکر به تایبتی او pergala mer devlet ya ku bisalan el serjine xudde fers kirin rele kuştin rele her cure kiryaran hem beri Cenevre dike ev xas bin li persini bitaybeti civaka kurt o jinan ev pergal xas bin li persini o idi ev zihniyette helveşandın ev helveşandın jide iro de civaka roşalat Kurdistan İran'da per xuyandı be civaki ki ku bitaybeti numunaya باب شهید حسن زاده کمروح پر جراویتین از موقعی که روزنامه گرین کرد جبر کو براستی پر بالکش بوده سرگوراش کره خوی شهید اواد گود دقیره دگو هرکس دبیجه داروکی من چه وکی میره کیمر اما از دبیجم داروکی مطابقی جنه کی سر بلند شهید کت یعنی اوه بخواه نمونه کی که هرتنا ذهنیت یا پر جدید جواکی ده اوا کرن و ایرو جمعیزه دیکن لحر دری لدیجی کشنا جنان حلوستین پر جدیدنا جواکا کرد تیرا برکرن نخواستم اگر شورش جنجیان ازادی براستی ام بنرخینن ده آلی و هر آلی بگرندست مرود کار جسی ایلونه و بگردست به تایبتی به مرناشل رسولی جنا كل دجي ميري كوجي دولتي بو قصد استرجلي بكي ولا همبري برخدا وخوج پنجره مال اوي جبوكو لدجي وي ذهنيت برتكي نشان بده وجخه تيروسكن اولي شورش اللي بدري دست فكر يعني جسي يلون دست فكر وبر بشانزه يلون و دوام كر حتى اگر شانزه يلون مرود كره فرحت بيجه شهادت جینا پیک ناتوا بلکی مرود کاره بیجه مرنا شل رسولی جیت کاریا تقینه که پر جدید جوا کرد چه بکه شخص دوی داری که میشه آرژن جان آزادی به مرنا شل رسولی هات قیرن روشالات کردستان ولدجي به هم بيجه تويه جواك داكات قادم واوج نشان ده كو جواك كرد بتايبتي دملي گوهرتنا ذهنیت مر دولت یکو هر تم جهت جنیت که لدیجی جنی هر کریه دیگه جواک کردی که تشه قبول نکرده ولی هم بری ویجی تکوشن در مشاندن او ایرو تکوشنا جواک گلی کرد کد پیشنگته جنی دوام دیگه باندور چاوان هم دبینن جواکی نتوین جدای ایران کر حتی حرم بلوچستان و بتایبتی ده شورش جنی دمدید جنین بلوچستان چوان لقادان به شیار امریکال جنین کرجواک کردن قریان و پرگیرین وجبویی مرو لازمه وی که ببرنگی بخونه و کی جنین چالاک و تر روزنامه‌ان اکد که سرمایه براستی ام بکاربن راست شورشی بنرخینه راست بگیرن دست د چارچوبه اکسانا تکوشنا جنه ده بکارن بنرخینه جبر کو زور جران
hem felsefe jiyan azadi hem rastiya ku şoreş şehir o da avakirin beruvajikirin teçikirin ji bo ji belki erka heri mühim ya me rojname gerin jin kurd evet ku em karibin yek felsefe jiyan azadi rastiya ku hapış ve felsefe jiyan diki o da jiyan kirin başşirwa diki o le civakan وجواكين هم لإيران وهم هرمي وهم جهاني براس بدا فكرن ويدور روحي بالشورش بوكو جيان وبدن جنيرة بو يك بو وگرية تكوشنة كي پردم درجيا جنان yani rastla pür caran şoreş hatın jiyan kirin şoreş demkin demdiriş le şoreş ku belki şoreş jiyan azdi roşalat Kurdistan ser axa kuka berxader ya roşalat Kurdistan dest fikir İro belki rastla çalakidir belki proje avri devam naki ama ev çalakin ya ev tekoşna ku em dibêjin sê îlonê ber bi şanzê îlonê dest dikir û îran jî devam dike me best me tinê ew ne ku قاد دسا تاجرتي من دسا قادة بحزران كيس بهركن يا جنيك أويك أو تيجوشنا بأوين جدا دوام دكه وهنا دوام دكه ودوام جبكه يا أم جبكه جنين روجنا مكان بكاربن بندنج وشورشي وراست بجينين جلان بله زور سپاسیکم برشین کارت گلک بود دما خوش من وقتان زور سپاسیکم جبون خاندنی تا آگاهیت بجیم دم باش قوت بیشتر دم باش سرچ کیامه دنجی هلبت کشتنا نارین گران اموی مجارجی به پارلمانتر بریتان گونش را بلرخینی لبل زخوازم هنه که اف راپور کو آته که هنکی را گاندیه شو کو درن رجبه بیشیم بلکه در باره وری دجی رزدار بریتان هنکی نرخاندنا بکه آته که راپور نارین گران را گاند و دبیجه نارین هاتیه خانقاندن و کشتن نارین گران 8 سالی 22 تباغه لگونده چولی سر به نافچه رزان آمده هاته وندا کرن پشتی 19 روزانجی جنازه و لچمه بنی گوند هاته دیتن سازیت بعدی استانبول راپور درباره کشتن نارین دامده کر جز سردوزگر کمار آمده رشان در راپور دته گوتن به دانین هیر نرخاندن بجیش که نارین گران به استثمار زاینده کو ایریش از زایندی رو برومای آنها نهاته کرن و در راپور دهاته تثبیت کرن که مرنا نارین روزا وندابونا و 22 تباغه چه بویا جبنه چونگی حتی جر لنگوی چپ نارین لنگ چپ نارین جبویا در راپور دهاته گوتن دبه پشتی مرنه جاله سوالا و جهات بگیرن هر وقت تثبیت کرن که نارین گران در انجام خانقاندن ده آنگو به اکسیژن مایه و جانا خوش دست هاتی کشتن سازیت بعدلی لسر شونا گزی یاد دمله که نارین انسکران دجی لیکول نخواد دومینه بله مگود کو رزار بریتان گونش پارلمانتر دم پارتی آمردین به مهوانه ما رزار بریتان دم باشم خیرتن و شنامه مرحبا دم باش بله سپازی که مدام خوش مرا وقتان مجاره که گلک گرمه بصایبتی کشتنا نارین 8 سالی بیشتر کو پیش 19 سال 19 روزان ببورینن جنازه و هات دیدن جک و که ترکیه بیشه کو ام دیگلک آریا دم بیشن نجبو دیتنا کوجران و بگشتی دا پس نخواد دلی بله 19 روشون دا زارو که 8 سالی جنازه و هات دیدن و حتی نهاجی کشتنا و بصایبتی نهاتی رو نکرن و لهون چاوادن نرخینن و بویاره بصایبتی وکه پارلمانتری که دم پارتیه و قادیج جنیزون نازدیکن دشوپینن و هاتن چونه ولی هجبو هره میجی چه بو اف بویاره که چاوانه و چاوان دگرین دست بله پیشه از جه همون گفتاروانا برازداری سلاف دکن براستی نارینا بویاره نارینه ده ام دکارن روشا زاروکا هیا ترکیه و کردستان هنکی بنرخینن یعنی زاروکک نسالی لگونده که پر بچوک 19 روژه نهات دیتن و پشتی 19 روژه هات دیتن جی همود دلیلین کو قاربه و قتلیامرونی بکجی aslında همو وان دابون آنجی هاتبون بمپکرن دفر دجی و هر وها هم پارلمانترین اقتدار هم جی پارتیین
ku tekiliya wan bi Hizbul Kontra re heye aslında ev ji serî ve xwestin kuştina narînê veşerin û kujerên narînê jî bi şiklekê biparêzin. Ev bi xwe bi daxuyaniyê xwe de jî van tiştana anîn ziman me ji nêz de şopand. Rewşa heyî ku niha em dibînin hemû zarokên li Tirkiye û Kurdistanê de jîn aslında li bin tehlikeyekê bir mezin de ye. Ew rewş derdikeve holê. Yana li gundekê biçûk de keçek 8 salî 19 roja neyê dîtin dibe ku ev bibûna sedeme îstîfayê guhertina iktidarê lê her wiha wekû tiştek nebûye wekû nexwestine ku jer biparêzin an jî qetliyamê bin pê bikin dîsa tevgerên xwe didomînin ew rewşa heyî vê peyamê didime û hemû gelê me taybetî jî li Kurdistanê hemû zarok aslında li bin hedefa şerê taybet de ne û her wiha tekiliyên qirêj dibe ku bû be sedema kuştina zarokekê jinekê û civakekê jî ji ber wê yekê ku di vê rewşa heyî de hemû malbatên me hemû gelê me hemû kesên ku xwe ji şerê taybet biparêze bêhtir baldar bibe çünkü me dît ku dewlet aslında ne kujera an jî ne jî qetliyama ronî dike her tim servan de vedişêre û ser vîne jî dixwazin aslında siyaseta xwe bimeşînin an jî sûretê ku li ahlatê de dabûn nûjem dikin û li jiyanê jî pek bîn. بله دهمان دمه دز خوازم ویجی اگر کو هم بخوازن برسوای بدن از ویجی ببیجم بتایبتی لبرده گاری به انصاری اولو گوتنه که اوی هبه ورزار بریتان ده گوت yani هنک تشتن نای گوتن هنک آگاهی هنن امن کارن پار و بکن و لبرده جی گوتو بو مالبات ناسین مین هلی کفنن yani دوستانیا مهیا بچه دورده روشا گنجی اگر کو هم بکارن بنرخینن گلو چقاس عالی پولیتیکی و سیاست و شر تایبت وگری دی افروشا کل گنده چولی تیجی بله ev gotina Ensarioğlu aslında ne teneci bona bey bu yere ev iktidara 21 salaydı tiştek okudun aslında mukurhatın ekbucu ben bu dibeceğin tiştenek ku em bedenk biminin yani başta bedengi ekedik o em bavarın ev bedenki ne teneci bona bey bu yere jbona gelek bu yerin dijit derbas bu ye u jbona mecbur manek ku anjib jbok nako xwe û tekiliyên xwe siyasî biparêzin gelek caran bêdengiyê ke xistine bûyeran an jî nav civakê de heman piş li çûlî jî li gund jî heye yani li gund jî bêdengiyê ke mezin e û gelek caran hemû kes aslında kuştina narînê wendabûna narînê dizanin merv baş dizanin çawa ev guyer pîkatiye lê bêdengiyê ke mezin e yani em nikarin inkar bikin ku li wî gundî de wek girtîgeheke vekiriye bi rastî tecrîtek jî li wî gundî de dimeşe yani pêşî tecrî di ser jina û zaroka dimeşe li şînê de an jî li veşartinê de li gotinê de her tim mêr li pêştene û hemû lîstok aslında bi hîşmendiya mêrane pêk hatiye ve şartına narînê de jî wekî bûkaniyekê jî danî bûn ser ev hemû tişrê mezde ku li wî gundî de aslında mejiyeke hîşmendiyeke mêrperest û dewletperest jî heye ji ber kirinê wan gotinê wan jî em vî tiştî baş dikarin bibînin û her wiha herkes bêdengiya vî gundî çîk dike lêpirsîn dike lêkur bale bale dibêjin gund çima bêdenge em jî heman tiştî dibêjin ev bêdengî em nikarin ji bêdengiya 7 salana em dûr bixin yani politikayên qirêj yan şerê taybet yan şer û xas kur bûye ki li Kurdistanê de
ev gelek u lur dijin gundiye ki lur dijin ne karın rastiye binin zaman ne karın rastiye bebejin mina vak tecrit eke servan beye hemen tecrit hem dikarın juri gundi der bakın lehemu Türkiye belav bakın set sağlık rastiye ke psikreke ke li Türkiye u Kürdistan'ı haka ve de civake ve de temeşandın ama jibona vine çava tikes nikare gotine ke baş bejel Kanada iktidarı hem bejin hemen işte yani hemen ve şartına rastiyeye hem nikarın revşa günde çuliye revşa Türkiye juda behelin aji politikayın Türkiye şeret taybet vaqtinin juda binirxinin hemu behevre gredayne bedengici behevre gredaye ve şartına kujeranj behevre gredaye hişmendiya merperes ligunte dimeşici gredaye revşa siyasi şeret taybet u ev şerek u set sale duhazı rastiye ke ve şere hemu behevre gredayne dikarım bebeş. بریتان گنج زور سپاسی که منتبلی و شنامه بونج بونر خاندن و شروعین و گلک سپاس دم باش ورق قوت بشه دم باش بله گودرین هجا به بویری رجی هلبت ام بحثا پرگال آلترناتیو بکن پرگال آلترناتیو جی هلبت به آواکرنا کنفدرالیزم دموکراتیک بکانه او جی ده چارچوه ده پارادیگما دموکراتیک اکولوژیک و آزادی خوازی جنیه و میمار ویجی هلبت ریبرا پویا به تایبتی دوی سردم دوان دمانده آزادی ریبر آپو به گلک واران مهراخوال دمه ده و چالاکی پیکتین بری جوانان جل آزادی ریبرا پویا تفگر جوان شورشگر تکوژن و جوان انترناسیونال جو آزادی فیزیکی ریبرا پو دریج دمشن مشا دریج و حتی روزا اینه دوام بکه روزا شمیجی و بگیرسی تبلی فستیوال چاندی ناونتوی یا لباجر فرانکفورت آلمانیا ببن چالاکی دی چارچو پنگاوا جریبرا پور آزادی جی پرسا کورت را چرسری دموکراتیک پیکتی نوبرا 15 حتی 20 ایلون پیکتی جوان و هری داوی لباجر دیسبورکی بگن هف روژا شمی ساعت هفته جی بمشی بری خوابدن فرانکفورت نها جمع بری خوابدن جیه مشی ساراگوی انداما تکوژین بمره سارا دم باش تو بخیراتی وشانما مرحبا دنگی متی؟ بله دنگی تاتی گله خوشته بله سارا وال ج 15 مهی و حتی نها هندمشن هون لکو درین نها بتایبتی چی پیام درکتن پیش ده چالاکی ده دنگ جیته ام دخوازن وی دنگی جی و دروشمه جش مرا شروع بگی اره وال ایرو روژه داویه بله روژه دمشی لمش نخواهی آزادی جبو جیتی ربرا پو بلا فرته باجره بلا فرته دست فکریه ایرو ام روژه داوی باجره جس بودیم بله نه نفران لیبر بود بله نفر خواه نخوش بله اما این جبزانه من مزگینی جی خوش گردار کرد جبرند حوال هنه سر جوش بون جبو آگاهی ربراپا که دایم جبو نفر گتره مزگینیه که خوش بود جوان راستی سر جوش هست دوام دیگه بله بتایبتی پیامن کو در دیکوند مشید چیه حوال سارا انکم تجمره راگهینی یعنی آرمانجا مشید چی بو به علاقه گل جی بو مشید چیه جی کون تره در باز بین خلق انترناسیونالیست ای که هند بینن جنتویندن مشاوا و بالاوکون بلاو دیکن پیامن کو درباره ده چی بیجن چاوا شروع بدکن اره وانا آلمانجا ماشه ما وکیم زانن افصال به صلبه که ما دسته که حمله فرقاتی ام دبیجی که کورتر چراسیری و ربرا پر آزادی جبه و آلمانجا ربرا آزادی کن ربرا پر آزادی کن ام مشه دست بکن هر سال ام دجارن و آبطا ام مشه چید کن نف واجاران دا نف کولان دا کولان ام دیگرین و پیامین خود دین چند حوالی انترناسیونالیست جمع دانه ام قاقل بلو دکین چند اسنوان دکانان یعنی ام نخوازی یک
مرو أوروبا يعني دنيا نامينه وأف تجربة بله أف تجربة سربرا بنزاني بله ضرور ما شاء الله دوام طبي وكيل زانن ألمانيا إيش تر فاشيست هنا أنا وبنش رجعم دوام دكين إيشي فاشيستانيش تر هنا أما يعني جواني ما ساكن أخوا رنشتني أخوا برسل داين أخوا هذا وكي ساكن أفوجيان أم برسل أخوا ساكن في أخوا خراب لكن çünkü Almanca belliye hem haberi o Pakistan أنا كابين provokasyon واندا وجلي كرديش فرحنا جلي سرجامان دا دكانان دا هم تللي خوای سلوگان خوای جنجیان آزادی دایکین ما خوشگین ما همه کولانان دا ما پر چای خوش دیکن واسه بله زور سپاس دکم قوت بجواره سرکفتنه دخوازم سبجی هونه تبلی مهریجانه ببن جناها و قوت به دم باش دم باش داگرکاری شدته ورن ام بهبرا داگرکاری داوی بکن بله امبر خوابدن شنگاله جنج شنگاله به فکر و رامان ربرا پول هر قادر رنگ و دنگی جنان هیا وید بیجن اف جی پیاما هلبت جن شنگاله لشنگال نابرا 18 و 19 ایلون لسر فکرین ربرا پو کم خبات بیکات جی کسیتن عرب ترکمن و کردن ازدی دناویده 6 کس بشتار بون کم خبات بسرناوه لهمبر کریزا دولت و دستلاتیه تکوشن آزادی اتفاقا گلان پیکات دکم خباتی ده 26 سالوگرا کمپلا ناونتیوی نجوتمه جهات نقاش کرن و پیمان عراق ترکیه و خیانت پدکه حتی شرمزار کرن جنن ازدین تبلی کم خباتی بون تکلار آرمانچ و گرینگا کم خباتی جنه را آخبین خاطر پوشش زده قریزا کو لاتان نابی سیاست دستواردا بدون نشاندن چهار سریا وی چبه ام نقاش دلگی سرفکر فلسفه علی بر آبون توا دموکراتی آزادی جنی جنو میر وکه هبر بریار بگیرن هبر قرار بدن هبر نقاش بکن رنگ کی جن تنیه لدوی کنقبات ده تمام ایزن که رنگ جن حجمارا جن حلوسا جن نرین جن يعني خواد دبش أبجي حمي بفضله بس فضل فلسفة بشتبه يعني جد ما يعني ملتي يعني شنو جوان هني زيدا يعني قال لك بيش كات يعني جبري باشترا يعني ها إجني جوان هني هم أثر يبقى أنا يعني قارن شو ساعتها حوالي عرب رنين هاجي أو بشنو جوان أم حوالي عرب حبرني قالت جبوا بيك يعني هالكاس تبي ربي سر بيش بو آزادي سيبا خوشا حكتيرو هم كداي كشنغالي وخورت شنغالي أم بيكو دورة بشكو براتي بكم خباتي ريبا إن شاء الله أكم خباتي سر ختني بي أب خطا سالات دهيدا حكبي فكري سروكاتي إيرو جن كاري هر دشتي جن إيرو خو آزاد جن فرخني جن خو پرورده کرد درو جناری خو پرورده کرد هر جهه دست جن بگهیته جن کار بی فکری بگهینیته او در آزاد او جن آزاد راستی جی فکری سروکاتی ام گلکت کیف خوشن ام چه سروکاتی ربکن او تشجیکی کما بله البته ما دخواستم خواب بگینن شنگاله و کم خوابات گلگ آلیان و گوتو بیش بکن لولی تلفونامه در ناکه و کارو خوابات لپیشیان میوانامه هیا اش بروی هم نوچه دو دوره ده بردوام بکن آنا میران دا پاس ده بیجه حوالی مدویجن تلفونامه آمده هم برای خواب ده شنگاله انداما کوردیناسیون تاج نام بدل بمره حوال نام دم باش ده بخیراتی وشانامه هوان نعم دنگه متیتا گلو هوان نعم دنگه متگیری و گرتن روجا خوا عرب ترکمن کردن ازیدی هون شیست کساتن جمعه و هم دخوازن نکی بحثا و کم خاباتی بکن بصایبتی کی جان میجار در کتم پیش هون چما هاتن جمعه و کم خاباتی که وها چیکر تو چی دی بیجی هون چا وادن الخینن
سپاس بۆ زۆر سپاس دەکەم عالم دەنگە مەرجە بله خدا بخوام خباتا شنگال هاتیه چیکن بن ڕێبەبەریا خواسەر دایە چێکردن بنادە ڕێبەبەریا خواسەر دەهاتیە دەست پێگرن ئەو کۆم خەبات بێ کۆم خەباتی بوون هەمووی کۆم خەباتی وەختی چێ بکەن همه پێک هاتەی شنگالێ سەراقا شنگال هەڕاییشن ئینسانی دەستی ویلخونا زاروکە مەدەنەوێت دەستی ویلخونا فەرمانی دەنەوێت نە ئالگرێ داعشێ بێ هەر کەسکاری جێخۆ نێف مادە بگرێ و ئەم پێکراوە کە بەرێ بەعیشن کۆم خەباتاما کە هاتێل دارخستن هەموو پێک هاتە ئەلوێ کۆم خەباتی حاضر بوون و هەر کەسێکی نێرینە خۆئانینە زمان و هەر کەسی کێبخۆشیە خۆئانی زمان کە ئەم وەک ملاتێ شنگال وەک خەڵکی شنگال گەلێ شنگالێ نەبەزێزیدی ئەم لوێ دەرێ وی کۆم خەباتی دار بخۆن و ئەم کار و خەباتی خۆ بنە مەشاندن و ئەم هەباربەن پێش فەرمانە قەتل عاما و کۆمکوژیا و جنۆسایدا بگرن پێدرا دەستێ خۆل دەستێکەن و پێدرا اتفاقەکە خچێکەن و کاربەن پێشە هەنەک ئالیب سیاسی بوونی کە ئێریشا بینە سەرما بله بتایبەتی کیشان پێ بریار هاتین گرتن دە کۆم خەباتی دە مژارێن کو بژنرێ ئالەقەدەر ئەس دخوازم زیرەتر هون دەرێخم پێش ژن چاوا دەنرخێنن مگو هون ژن چاوا دەنرخێنن vê کۆم خەباتی بتایبەتی وە چ بریار گرتن ji بۆ پێشخستنا ڕێخستن بۆ ناژنێ خودێ بێ کۆم خەباتی ئەم مەسەل ئەم ئەرێنی نرخێنی نسبەتە ئەم کۆم خەبات کۆم خەباتەکی سەرکەتی بوو و وەک جن جێخوا تێدەگرتن و کار و خەباتی دەنە مەشاندن ئەم کۆم خەباتەکە هاتێ چێکردن عالی ڕێبەبەریا خۆسەر بە مەسەل عالی هەموو پێکهاتای هەموو نێودەهابوون و تایبەتی ژن جێخوا تێدەگرێ و کۆم خەباتەکە بیشکلی نرخاندن و نیقاش تێدە بێنە چێکردن و ئەو بێناکردن واتێ مەسەل ملت خۆ ڕێخستن بکە منێف گەل بگەڕێن ڕێخستنا گەل چێکەنا ملەتی خۆ ڕێخستن بکە خۆ پەروەردە بکەن کاربن ئینسانی نەی پەروەردەکردی بێ دبی کۆرە تشتێکی نزانێ ئەم گەلێ ما و ملەتی ما بێ پەروەردەکردن فلسفه ڕێبەبەریا خۆسەر و ڕێبەبەریا خۆسەر بالفکر و فەلسەفەی سەرۆکا پۆدا تێمەجیدن سیوانە ڕێبەبەریا خۆسەردا کاربێ کار و خەبات بدە مەشاندن و بن ناوێ ڕێبەبەریا خۆسەردا ملت ڕێخستن بکە و کار و خەباتێک کەس ملت ڕەتی بدە مەشاندن ئەشخۆ ئەبوو 10 ساڵە چ کاریش ملت ڕەت بێت چ پزگرێکا ملت هەبێ وەک ڕێبەبەریا خۆسەر پێ چارەسەرکردن و پێبەڕادێ و بۆ ئیمکانیە خۆ ژێ بێ پەلەباندنجی ئەش ملت و گەلێ خۆڕەتکە ڕێبەبەریا خۆسەر بەسی بتر لازمە کە ملەتێکە و بەگەریایش کەمبال بن سیاسەتەکە قڕپێش ڕە دەرباز بوو 10 ساڵە دۆراویە سیمکردی بوو و چادرەکە 10 مێتر دەبوو هاوینێ بن سەرما گەرما هاوینێ زستانێ بسەرما زستانێ 10 مێتر لایلۆندا و گەلک سیاسەت سەر هاتە مەشاندن و گەلک فکری قڕێژکردن دیواندا ئەمە خوازن ملەتێ ما خۆ ڕێخستن بکە وی ونێ ملت بگەڕێوان وی ئینسواب ئینسانی پاسی دنیا سەر ڕێیا ڕاست چاقی مەگۆ ڕێخستن بکە نامێت بێژن لە بێ نێت کار و خەبات خۆ ڕێخستن بکە یا جارەکە دینەکە یا خەفکێت دشمن جارەکە دینەکە بن سیاسەت ڕێژدا نەبێ دشمنێ کۆکا خۆ نەبێ دشمنێ ملەتێ خۆ گەلێ خۆ پێشەنگێ دوانە دەستێوان نەینە شەهیدکردنەوەنە ئاریگرێ دشمنێ خۆ دشمن گەلە گەشتوار ئینسانە دوها کار ئانین و گرنە دشمن و ئێزیدی و پێشەنگێ دێزیدیا و قەهرەمان دێزیدیا و شەربانێ بێ دۆزێ و بێ ئاخێ دەستێوان شەهید کەتن مەهێوی داخوازشکێ لێ خۆش ملەتێ خۆ هەیە دی پشتی نەکەن و نەکەب نەخەفکا دشمندە و نەبەنە ئالیگرێ دشمنێ خۆ و کاخۆ ئەشخۆ هیچ کە دنیا هەیە دەولەتا ترک و مالە بەرزانی دژمنێ کۆکا کوردی نییە
بله دشمنی کوکا کردی نیه هر انسان کی بیجه از کردم مالا برزانی دشمنی ویا هر انسان کی بیجه از کردم اردوغان دشمنی ویا هر انسان کی بیجه از جدی مجی هر دو جی دشمنی وینه اما خوازن نبنا علی گرید دوان شکل روها و دسته وانا کن و پشتوانیا وانا کن و آخر نکن دونه من دشمنی ملت خوب لخو کم خواتا مجیگا لگه بریار ها مسئله تیده نکرین گله کارو خبات تیده هاتا نقاش کرن گله کارو خبات الوزارة قال لك تفلي نقاش أبونو نقاش على المدية خد أبونو وهذي دا خوازة مش قال ما هيا اتفاق ب إنما سيك ما قو قال ما جبتني هر إنسان في زماني بطيب اتفاقا وهذا والآخر خو وزمان خو هبونا خو بيخوي بله زور سپاس دکم نام بدل اندما کوردیناسیون تاجه تدما خوش مرافقتان ایرو کاری تگله گزیده جیبو قواد بیشتره سرکرد امریکا قناته و ام به عیدا جمعه سنة مربعة بيروزي كان مرجله خو الجريلة سريجيا الشربان العزادي ام ده جماعة له بيروزي كانوا إيرو روجا ثالية جماعة حسن ماما ام لو خادرو كارمنده وجه بيروزي كان گلک ممنون امجی سپاسیت دکن هربن خواد بجوره سرکفتن بله آنا میران دا پاز دبیجه ام هیجی نزانن عبدالله öcalan دکی جان شرط و مرجان دا تیگرتن لکومیته وزیران اکانسی اوروپا نابرا 17 ایلون جیوین پیکات مافی هیوی جبر برا بوهاته گوتو بشکرین Parlamenter Kuma Keskan Anna Miranda Paz de hemen demede endam ittifaka Avrupa'ya derbarı civinede بله جبو پرسکرگا تکنیک املی ورنا خود خوازن آنا میران پاز بیجه ام هیج نزانن عبدالله öcalan دکی جان شرط و مرجان دا تیگردن لکومیته وزیران کنسی اوروپا کنا برا 19 و 17 ایلون جوین پیکات مافی هیویه جبوره برا بوهاتا گود بشکرن پارلمنتر کما کسکان آنا میران پاز تهمان دمید اندام اتفاق اوروپای آزاده درباره و مجارده تلویزیون مدی خبر را آخوی وکیل اوروپی را گاند که ترکیه لازمه درباره مافی مروان ده بریارن دادگاه مافی مروان یا اوروپایی بینجه و ها گوت دجوینا کمیتی دیج اف روشات نرخاندن کنسیا اوروپا ده بیجه بریار محکمه بینجه داوی لبن پیکینا مافی مروان بینن ریبر عبدالله öcalan بیکو گارانتی جیانوی هبه ده زندان تیگرتن لبه فکرین که ام بتو آوائی نزانن بیکا دیکی شرط و مرجان ده تیگرتن اف نای قبول کرد آنا میراندا پاز دازانی گوان وکه کومین جودین پارلمان اوروپا شرط و مرجن ریبرا پوتی ده هاتنه راگرتین گلک جران محکوم کرنه وها گود لوی داره پرسکری که هری مزن اوه گارانتیا جانوی تونه حتی گارانتیا تمافکی ویجی تونه گله کرد نزانه بکا دیجی یاننا کنسی اوروپا جد خوازه جانوی دی گارانتیا دبه کمیته وزیران کنسی اوروپا جد ترکیه داخواز کرد که جانا رئیسر عبدالله öcalan بخه گارانتیه اف طالب جی آنگو اف داخواز نشانی مده کل ترکیه کدبن حکم دیکتاتوریه ده مافی مروان تونه بله گودارن هجا هلبت اف مجارا کو آنا میران دا پاس باله دکشنه سر کو لکومیته وزیران کنسی اوروپا مگود کو نابرا 19 و 17 ایلون جوین پیکات
ایرو انجام جیوین اشکره کرن اما دی بلتنا پیش ده ساعت دوی برفرهیا هم راپور باره اشکره راگینن اشکره بکن و دامان دمیدجی اما جالیه پسپورن و مجاره وجی بدن خاندن نهم هاتن داویه بجن اکتوال هجبا پرسکری که تکنیکی عملی برنا خود خوازن و ام بهیوی نکو مجارن کو ما گرتنه دست جی بدلی و به حتی برنامه کدن ببینه دنا خیر خوشته دم باش. ام دجمن خاطر ام بیشتر ناس تکن یعنی هو بینی artık حتی چقدر دبا ام دزان bayrak şeyden عدنا كثير وعدينا كذا وهم هرمي ده بتنستر دجمن. كشتنا جنة كشتنا جيانة. دجمن أخو ناس دكن دولة ترك دجمن مايا نيار مايا خوين مجا مايا. بسرهلدان اجنی جوان امی شدت سرجن داوی بکن. داگرکاری شدته ورن ام بهابرا داگرکاری داوی بکن. ام لبندا دوستین پرتوک هزن کو ورن 32 فستیوالا چانده یا فرانکفورت وکه وشانخانه میمان ام پرتوکین خو تبی به صدام پرتوکین دن جواره پیشکش بکن گلک نویسکارین ما ین برومت جبو پرتوکین خو جواره امضا بکن ویل بندا وبن نویسکار سفکان کوبانی حتیب دیجله Aslı Erdoğan, Ali Baran, Kadir Amaç, Gülseren Aksu, Ayhan Demir, Eylem Kahraman, Faruk Sakık, Fuat Kap, İkram Balekani, Kemal Aktaş, Gülistan Kanireş, Kiraz Baran, Gülgej Deryaspi, İmam Can Polat, Bermal Çem, Aziz Tunç, Sara Aktaş, Ömer Güneş, Şemsettin Özer, Osman Kapan u Ahmet Taş ve Pürtüken xwe ji bo we imza bikin.